Ngero ya mirurungano ya NASA igucakayagirwa muromo-ini kwa mutongoria wa NASA Raila Odinga mwena wa Bondo igongona-ini ria mathiko ma anake atatu aria marathirwo ni maobitha a borithi makirikana ati mageragia gutharikira ceceni ya borithi ya Bondo. No government that claims in a shade of democracy can unleash security forces or police officers against innocent citizens. You cannot militarize elections. Elections are about the ballot. Wheels of justice roll slowly, but they surely roll. Gukirikana ati nyanake imwe mwena ucio ni ciambiriirie kwambika njama cia kwirihiria cigicinaga nduka cia andu aria mataciarĩirwo Bondo. Utongoria wa NASA ugite ati no nginya wikinayo ucio thire. Odinga akiuria arumiriri ake matigetikire guitururira Akenya aria angi mathire mao. Dhambi ya uhuru usiweke juu ya kichwa ya Mkikuyu. Please. 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 We must be a very disciplined army, following our leaders Raila Amolo Odinga huko mbele. Thutha wa igongona ria mathiko, utongoria wa NASA urugamirie mihango muciini munene wa Githumo kuria gutwarite ndumo ya gutire githurano aramithi ukite, makiuga ati gutiga wira kwa ihinda kwa abitha murugamiriri wa IEBC Ezra Chiloba no gwa kumaiya maiyo. Mumekuwa mumepanga, mumefanya procurement, mumeunda system, mumeweka mipango. Amemaliza kazi Chiloba, sasa namwambia atoke. Tumesema hata akitoka hatuendi kupiga kura sisi. Kwa hiyo tarehe 25 musikize kwa makini sana, mtatoa ujumbe kwenu. Niguo githurano gitikirike kiwatho kiagirire gutabanio icigo-ini ciothe 290 cia ubunge, no ngwataniro ya NASA ihandite ati ndigetikira githurano githie na mbere icigo-ini iria ngwataniro ino inyitagwo mbaru na umiriru utenyenyekaga. Uria magakinyaniria mukana ucio aramithi turorete ni ithabu ria guikara thi, gweterera na kwirorera. Ngiribotera Inooro TV ndikiharo-ini gia Kibos, kaunti-ini ya Kisumu, njitagwo Waweru wa Nyambura.